Lagunizi se nalazi na 16 km od Metamorfozisa, odnosno na nekih 9 km od Nikitija. I evo kako izgleda ova plaža. Što se parkinga tiče, postoji obezbeđen parking koji je u okviru beach bara i to je otprilike ovo sve ovde što vidite. Tu se ulaz plaća i uz parking dobijate i ležaljke plus suncobran. Plaćanje je po osobi. Što se tiče slobodnog parkinga, vi ne morate ući u ovaj beach bar, nego možete evo ovom plavom linijom gde i pokazuje proći do slobodnog parkinga koji se nalazi ovde, ili možete sa ove druge strane proći i ovde ljudi parkiraju pošto ovde nema nikakvih objekata i slobodno može ovde da se parkira. Što se same plaže tiče, pesak je veoma sitan i plićak je postepen, plaža je prelepa i more je onako u zavetrini pa nema ni vetra ni talasa gotovo celog dana. Na plaži ima veoma malo prirodnog hlada. Od 2015. godine je plaža organizovana i veći deo plaže zapravo pripada beach baru, gde morate obavezno iznajmiti ležaljku po osobi, suncobran dobijate uz ležaljku i morate obavezno kupiti piće. Što se dece tiče, deca ne plaćaju ukoliko ne koriste ležaljku. Sama cena varira od toga kada tokom godine dolazite. U vrhu sezone su naravno najveće cene. Ove 2020. godine od 15. jula cene ležaljki u prvom i drugom redu su bile 15 eura, u trećem i četvrtom redu 10 eura, a ostali delovi 5 eura, što je u stvari cena ulaza na plažu. Ako ne želite da plaćate beach bar sa leve i desne strane plaže, postoje delovi gde možete raširiti svoj suncobran, peškir ili ležaljku. Međutim, ovi delovi su toliko mali da u sezoni kada je gužva veoma je teško naći mesto. Što se sportova i zabave na plaži tiče, ovde možete iznajmiti pedalinu koja ima tobogan, možete iznajmiti kanu i sup dasku. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Plaža Karidi se nalazi na nekih 25 km od Metamorfozisa, odnosno nekih 18 od Nikitija.
i ona se nalazi u samom mestu Vurvuru, na kraju mesta, i morate biti strpljivi kada uđete u mesto, onako dosta dugo se vozi jednom glavnom ulicom dok ne stignete do table za skretanje ka plaži. I opet tu imate još malo da se vozate dok ne stignete do same plaže. Jedino što bih vam rekla na parkingu jeste da budete oprezni jer negdje je dubok pesak i nama se dešavalo da se zaglavimo u pesku. I evo, ovo sve je plaža Karidi. Što se parkinga tiče, možete parkirati ovdje u borovoj šumi i auto će vam biti cijelog dana u hladu. Na samoj plaži je sitan pesak, dugačak je plićak, more je bez vetra i bez talasa, tako da je bilo koje vreme kad smo bili bilo baš mirno i toplo i idealno za decu. Na samoj plaži samo delimično imate prirodan hlad. Što se tiče troškova, plaža nije organizovana, znači nema ni iznajmljivanja ležaljki, suncobrana ili nečega sličnog, tuševa, kabina za preslačenje, ni toaleta, što po meni je jedan minus za ovako posjećenu plažu. Postoji mobilna kantina sa brzom hranom i osvežavajućim napicima i postoje oni, što ih ja zovem, šetajući prodavci krofni. Cene su kao i na drugim plažama, a što se tiče sportova ili neke zabave, na ovoj plaži ih još nema. Nama je najveća zabava na ovoj plaži živi svet koji ste pogledali u videu. Plaža Lagomandra se, kao što vidite, nalazi sa iste strane poluostrva Sitonija, kao i Metamorfozis. Od Metamorfozisa je udaljena 21 km, odnosno nekih 14 km od Nikitija. Što se tiče prilaza plaži, postoje jasne table i plaža se nalazi odmah usput, tako da je lako naći. I evo, kao što vidite, odmah pored puta je i ovaj prilaz plaži. U stvari, ovdje pored puta se i parkira, tu je parking, tako da će auto biti delimično u hladu. Ono što deli plažu od parkinga je ova borova šuma koju ste i vidjeli na snimku i po tome je ova plaža zapravo i najpoznatija jer ovdje možete provesti bukvalno ceo dan. Što se same plaže tiče, ulaz u vodu je nagli, tako da budete pažljivi kada su u pitanju neplivači, dok je za plivača ovo pravi raj. Inače na plaži je sitan šljunak, kao što ste vidjeli na snimku, i voda je lepa i čista. Sama plaža je podeljena na dva dela i to možete da vidite odavde. Ovo je južni deo plaže,
a ovdje se nalazi severni deo plaže. Južni deo plaže nije organizovan i uređen i tu možete slobodno staviti svoje suncobrane, ležaljke i slično, međutim na ovom delu plaže popodne duva vetar i bude talasa. Također na ovom delu plaže se nalazi i većina sportova na vodi. Drugi deo plaže, ovaj južni deo, je organizovan i uređen, tu se nalazi i plaža hotela i tu možete iznajmiti ležaljke i suncobrane, cena je otprilike nekih 10 € za komplet, što je povoljnije nego na drugim plažama, tako da postoji mogućnost da se te cene i menjaju. Ovdje pored ležaljki i suncobrana imate i tuševe, kabine, toalet, postoji teren za odbojku, postoji malo igralište za decu i ne samo to, postoji pored beach bara čak i restoran, prodavnica i u blizini je i supermarket. Što se tiče sportova, ova plaža je onako baš bogata. Ja bih vam svakako preporučila da odete do nje bar jedan dan. Na severnom delu plaže možete iznajmiti i pedalinu, i kanu, kajak, sup dasku, čamac, skuter. Znači imate puno sportova na vodi, čak i bananu čini mi se. A na severnom delu se nalazi nešto novo što ste uspjeli da vidite na snimku, to je Aqua Arena i samo bih vam napomenula da nije samo za decu, iako većinom dece idu na to, mogu ići i odrasli. I plaža koja je najbliža Metamorfozis, odnosno njemu pripada, udaljena je 2 km od centra Metamorfozisa, je plaža Plavog delfina. Ova plaža se nalazi kod hotela Plavi delfin. Organizovani deo ove plaže inače pripada hotelu Plavi delfin, dok postoje ove sitnije uvale oko plaže koje su slobodne. Što se parkinga tiče, gore je borova šuma i ovdje možete parkirati svoj auto, tako da ima i hlada. Sama plaža je peskovita, možda neki krupniji pesak, ulaz u vodu je postepen, prije podne ume biti mirno, međutim popodne može biti i talasa. Što se tiče prirodnog hlada, njega ima iznad same plaže.
Što se tiče troška na ovoj plaži, ako boravite na ovom organizovanom delu koji pripada hotelu, tu vam se nalazi beach bar i možete iznajmiti ležaljke i suncobran i možete uzeti piće, sladoled ili šta već želite. Što se tiče nekih sportova ili zabave, na ovoj plaži ih nema. I na kraju bih vam samo rekla da ovaj video najviše snimljen zbog ljudi koji idu u Metamorfozis. Videli ste već da sam vam snimila dosta detaljnih videa, jer mi tamo odlazimo godinama i ono što se dešava jeste da popodne uvek bude talasa i nije baš najlepše da se bude na plažama u Metamorfozisu i zato mi svako popodne, znači posle onog odmora, posle ručka, odemo na neku od obližnjih plaža i ovo su neke od tih plaža na koje mi idemo popodne. I onda ostanemo bukvalno do 7, nekad i pola 8, pogledamo i zalazak sunca. Na ovim drugim plažama je more mnogo mirnije u popodnevnim satima, tako da stvarno to prija i moja preporuka vam je da i vi bar neki dan otputujete na neku od ovih drugih plaža. Uživajte i vidimo se uskoro.